kumsang ni som pakua July ni lichhun wanglai takhan mi pakhat Renz Ivan Valderrama chu Philippines Rama Castor Alvair National High School Masili khwa mu ania school CCTV atanga alandanin Valderrama chuan bag akin baseball lukhum sen akhuma t-shirt var a habokani engemaw chen chu school corridor a veiton seka mi tu emo nga nei ni om takin alangani voini lai chu corridor a zirlai then khat local te chu a belai mu thei ania tu emo omna azot ni in angai thei zirlai no pangte chuan lo ena an en lo ti le ngai that lo na an nei lo ti chu thlamuang taka anom dana tang chuan riat theya ma se ani na taka chuan Valderrama chu thin rim na in chung lama a khat me kan reng sia aril ru chu thik na le huat na ina khata a hunala thlen lo awangin ala puak ke lo mai chawani chuta le chundar sompani le chan ve arik che chuan Valderrama chu classroom a alut lai CCTV a chuan alanga a chunga thil thlengero alang thei che lo thung reipo arial ma chuan chu classroom chunga zirlai no pangte chu laule thlabar takin pon lama anon tlan chuak chiam maya ama Valderrama po chu akuta silai keng chungle abeka thugru deuh pa chung chuan aron tlan che chuak ve bok chanchin an riat chian chuan he security guard lui kumsom thum pangami Valderrama hian class 7 zirlai kumsom pangami rol thar pakhat Mark Anthony Miranda chu classroom a lu chilin a backpack apai asilai chuan munle muna alua akap hi alonia Miranda chu damdoin hnai bera hruai ngal ni in tlailamdar li vela chuan doctorin athi thu apuang ta ani he thil thleng hian zirlai te chu atiral ti hle maya zirna po chhun zom mumal theilovin thlakhat don lai chu anom pha nge nge ani an chanchin anan chui chian chuan thilom zia chu hetiang hi aloni he thil thlen ma thlathum liam ta a khan Valderrama le atha tak tlerol kum som pangami Mark Anthony Miranda te hi in ngai zong anga omin in khata an lo cheng dun reng mai aloni a kumsang ni som pakua March thla khan Valderrama hian nu pakhat damdoi tol ru ko wanga an man fapa Mark Anthony Miranda chu en kolatan ala a guardian a transakin school te po akaltir ti police te chuan an soyani hetianga a guardian ani awang hian school no pangtele zirtir tu te po in an school che vela chuan an mu fowa mel riat tu po anei nual hei hi olsam taka school awara classroom alu mai theina chan po hi nianga yani athi malok jun ni som panga hian Mark Anthony chu an ina tangin atlan bova athian thaber nena a omna te rilin a guardian Valderrama chuan apong swal thin thule mipat na lam hoya khosak pui reng adu awanga anin thu asoi nge nge ani hetia atlan bo hi Valderrama chuan zongin text message te athona lo ho turin na satakina tia ma se alo ho du tlat lova ti chuan athin rim chu heti zong hian acheta mai ni in ngai ani tuala tha nu hian Valderrama chu tlan chia in ninga zet abik bo nuwa aril tram tong khong chu Colombo khopuya lo chuang chuak le in eitur aron zonga ama lo mutu te chuan lo hria in police arang takin an report ta a July ni ko sang ni som pakwa khan man anita ani thu zo fiani in Valderrama chuan Anthony chu tha tum ani lo thule vo tum satlia mai ani thua soya chuta athu ania lawangin adara ka atuma nimasela ama lo invena tumna lama alua hiana kapta ni ina soyani hetianga achet chanber athin rim em chan chu atlan bo san pialama Anthony hian mi pangai zong dang ani san wangani ti asoya idu chuan bialno chui nei theyang mase mi padang min kop san turani lo ti akaril chungin mi padang min kop sanani atiriap mai ti chuan athik thule athin rim puak ke awang chuan amangai abial pa chu patlingin akaplum ta ani chu kumsang ni som pakhat August thla khan Windsor Ontario cheng nu patuak khat
Andres Smith le Jason Watson te chuan cholmangin khowela tui khaw thlaming thang tak Niagara Falls chu an tloa he tui khaw thlaming thang tak hi USA le Canada in rina New York le Ontario in kara ani Canada lama Horseshoe Falls anti mai lang chuan thla an la an thalaka chuan an no pa chuan an hlim hle ti amu theya thalak pa ngai ve mai ani lain an hnunga chuan mi tu emo tlerol pakhat korsen ha alo lang ve a tunge ani a achunga engthil nge thleng zui don ti reng an hrelo he thalaka an hnunga lo lang ve hi anayo tokumasu kumsom ni mi ni in Japan ramachanga zirna awanga ron kal ani a Honja Language Center Ellington Avenue East kar ni na cham to ani hemini August ni sompali sang ni som pakhat hian tokumasu ile athian te chuan khowela khwal jin te tlo chak berazing ami tui khaw thla sang le lian em mai Niagara Falls chu an tlo ve a visitor center a CCTV footage a chuan thalatura tlak dalna railing alon liam lai chu alang thea thla ala zo tlak dalna railing a alon lut le tur chuan arapial palta lo maya a hnoileng kira chuan tlathlain Niagara luya chuan a thlelut ta ani tolchung police tele fire department lamte chuan ruang zan na thok ngalin Niagara lui khawle thuk taka chuan zan mu mai a har hle maya ngor taka an bei nuwa atla ka tanga nilina August ni som pariat sang ni som pakhat khan New York lam depa Niagara Falls aveng tu le na thok tu te chuan tuya mi hring ruang ni om tak an mu thu thunei tu te chu hriat tirin police te chuan tokumasu I ruang ani ti an fin fia ta ani Andres Smith le Jason Watson ni tanu pathlaka tokumasu I lo lang ve chu adam laya athlak nu nung ber alo ni ta ani chung ko hlim na hi ahlua sumalei tur ni se amana tam hle emo sumin aleizo lo emo po ani hial mai thei he thala ka lang chung ko hlim tak te po hi mu annuamin hetiang hian hlim reng se adu hle maya ma se chu ti ringot chu an malam hun alo ni big ho silo Doris le John Warrell te hi Georgia University in tong annia anin ton lai hian Doris hi cheerleader ni in John hi no pangte a golf khel thiam lar chan me kani anin ton nu reilo te a chuan in mangayin college chan chu asan nu loka anin nei zui tange nge ani nu patuak thar tir te chu Douglas Georgia in suan lutin chuta chuan Doris chuan school zirtir tu na athoka John po in sumdon na lam khoin chungkwa in tol le na mun aminga John Sports Park anti chu asiam boka an tluangin an sumle pai din mun po a thas ho hle mai fanu pani le fapa pakhat nein chung ko duom tak an din chhota ane kumsang ni pani aloin her chuwa chuan John tanu pa chuan anin khom na thin biakina chuan kleirol kumsom pangami Paola Gerberry chuan tonga achan chin te anan zo chian chuan chung ko har satawanga dan lawa aruka Venezuela lama tanga lo lut a guardianin a hno chhuale taxi awanga wak vai ta alo ni reng maya Doris chuan alainatin a khongai hle mai an bula cheng ve turin an ruai ho ta ani tlerol mel thatak Paula I chuan an fa te chu a om thina an pa John a sumdon na chu pui bok thina ama azain azuan azang bok nen an chungkwa chuan an tangkai pui hle kumalo veizela Paula ipo kumsom pakwa lai alo ni veta a tuna chuan an chung ko member dik tak angangai ani to mase engkim chu athak tanglam zota kumsang ni paru September ni som ni nilai ni chomadar som pakhat vela chuan Coffee County Sheriff Office chuan 911 call an donga mi pakhat mangang tak chuan Douglas John Sports Park anupui silaya ka ani thu aran soya chu report ron thelu tu chu tu dang nilovin John Sports Park nei tu John Warrella ani thu nei tu ten a hmunan va thlen chuan kumsom thum pakwa upa Doris Warrell chu thisen nena inchia pia nuain alo thireng to mayani alua chuan silai mulu na nu ma muani a
tual that tu le a man roman om angero chu mu ani lo thung chu tianga chiat na an to ta ka chuan John Sports Park po chu engamo chen khar ani zui ta bokani apasal John an police te ril dan chuan kha thil khen ni chamadar kwale achan vevel khan mamo te lama thil trul ti turin anu puile an naw paulai te chu park atang hian achua sana dar som pakhat bor vela avalet le chuan anu pui Doris chu heti hian awa mutam maya rang takin 911 a call ngal ni in a soyani an parka hian kil ranga security camera vu anina in he in ka na khen na tak hi camera in a cover lo laya chia ani lau maya tual thana chiang taka fin fia thei ani tari lawani an now paulai la chu tual thana khen lai hian park chunga camera chuan mun shana om lai alo la fu tlat maya silai met buak tu ani lo ti chu a chiang ta phot mai a hnuwa thu an zo fiana a silai puak a ria tawang chuan a hlau ema tanela abiru ni in ain soyani nu chui tu ten thei top chua anan chui tak tak chuan le alandan pi alama John Warrell chu alo ler dai mai hi alo ni a anu pui pom reng chung chuan ngai zong pathum lai mai alo nei chu ni in anjinga pakhat chu an naw paula inge chu ni in soi ani tatlat mai le nima sela anu pui Doris it hattu takero chu an chui chuak thei mai lova an bei adong tran ta hle meini ni sangni pasari a chuan paula chu Douglas restaurant a tho na hmuna dan lo angalu ta ni ti riat chu ni in man anita a Alabama a hruai ni in heta hian kum khat don atang zui ta ani atan chung hian Doris Warrell thi na chung changa riat ta nei le nei lo voitam tak thuzo fi ani a nima sela mason na tur engma ane na tang chuan riat bel tur an nei thei tlat lo kumsang ni pariata chuan paula chu apian naram Venezuela thon kir anita a danang thlapa lo lu le theina tur documents felfai tak anei ma chu Georgia alet le to lo turati ani bok hetia paula I thon kir ani lai hian John Warrell chu a fa tenen Florida a Fernanda Beach lama anin son tabokani March sangni pariat khan John Sports Park athok thin pani Gildan Rodriguez le Brandon Cates te chu Doris thina in nam noi nge ni riat ni in man an ni a nima sela fin fiana thatok a om lo wangin thla engemaw zat tan in a hren ani nuwa chua ani le taringot mai ani kumsang ni pariat vek hian John Warrell le afa te chu Costa Rica lama an pem le ta a heta hian anin bengbel zui ta ani kumriat lai aliam nu kumsang ni som paruk khan tual thana lam chui thin Crime Watch Daily te chu Costa Rica a hian kalin soilok lovin John Warrell chu an tlo thut maya John chuan vur supply sumdon na alo thoka chu hmuna ama puitu le akut ke ber chu man kuma Venezuela rama an thon kir tak an naw paula ikha alo ni reng mai Costa Rica a chuan engtia lovin tong le nge an ni anupui Doris thi thuarin hlel kai ber apasal finfiana mumal om lo wanga an man theilo John Warrell le abial nu ni an sai fa anga an lak paulai te hi aru ka in thurualin heng thil zong zong hi an ruaman ani theyangem ramdanga pem an ni to miawa wangin US chuan an chunga thunei na anei to lova Doris Warrell thi na chu chui chu lovin a om kum khuwa don ta a ang le ani